Zato milanja 300 kilao mahery napetraka tamina toerana miafy natao amin'ny lapam-panjakana Ambotsiroitra. Araka ny tombamaso dia manodidina ny iray ampatelo n'ity vato ity no Emeraude izay sokajiana ho isan'ireo vato sarobidy tena lafo vidy. Nijery maso ny fisian'ity vato sarobidy ity tao amin'ny lapana Ambotsiroitra ny filohan'ny fanavaozana Randriana Irina Mikael ny tolakandro teo, vatany vao naheno ny fisiany. Mijoro amin'ny fahitsiana sy ny mangarahara ny fitondram-panjakana ary manao fanamby amin'ny famerenana amin'ny malagasy ireo harem-pirenena nalaina bitaka na avy amin'ny tsirariny. Ety Ambohitsiroitra moa tsika zao rehefa niditra tato zahay dia nahita anio harena be ny firenena io. Ny mombamomba azy avelako amin'ny andriamatoa ministra sy andriamatoa haut conseiller izay miandraikitra ny resaka minina moa no hanomenareo no tena mombamomba n'io harena io. Fa raha ny fahafantarako azy dia resaka fandray amina resaka Emeraude le zavatra hitanay tato. Ny antony nahatonga azy tato tsy fantatray fa mahafaly anay fotsiny mampiseho fa zahay dia vonina iaino ao anatin'ny mangarahara sy tianay ny ampiseho hoe fanompona vahoaka ny lehibe aminay io izy io arenam-pirenena io dia ataonay mangarahara hitapoko hitam-pirenena mety hamidy izy io anjaran'ny andriamatoa ministra no manazava ny dingana harahina mba ahafahantsika mampitombo ny kitapobola mpanjakana. Andray an-tanana ny famadiana ity vato sarobidy ity ho vola ho afaka nasoavana ny malagasy ny mpanolotsaina ambony ho an'ny fanavaozana ny colonel Rabert Manana Lucien izay miandraikitra manokana ny fanaraha-maso ny harena stratégique. Araky ny politika anay moa zany dia fanasoavana ny be sy ny maro ary mba ialana amin'ny resaka kolokolo dia atao mangarahara ho hitan'ny rehetra ny zavatra nisy teto ary mikasika ny pitsopitso ny madinika ara-teknika sy ny fanatanterahana ny vadian'io harem-pirenena io ho ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana izay hoentina nasoavana ny firenena malagasy dia eo andriamatoa ministra ny minina izay havanana amin'izany zavatra izany no anatanteraka ilay fandrindrana ara-teknika. Izahay dia ho sarotiny ao anatin'izany zavatra izany satria araky ny politika izay apetraka ho fanasoavana ny be sy ny maro ho tombontsoa ny be sy ny maro no aksa andehanan'ity fitondrana ity amin'ny alalan'ity fanovana refondation ity dia mijoro ny tenako eo anatrehan'izany zavatra rehetrarehetra izany. Aorian'ny fanadihadiana hamantarana ny kalitao teknika n'ity vato ity dia isy ny fanombanana ny vidiny ka araka izay valiny avy eo no hamarotana azy amin'izay volona hividy. Matière de collection azy zay dia mitambatra moa zany izy Emeraude miaraka amin'ny fonony zay le hoe Emeraude sur gang. Faly magnano mbola tsara antsika jiaby avagnaby zay magnaraka tranatrany ity vidéo zay ataoko ity mba ifampizaragna amintsika zany kely mba fantatra. Atsika zao fa presque 1 mois ataontsika hoe tamin'ny fandraisagna ny reto maramila président colonel Mikael miaraka amin'ireo colonel namany ny fitondrana zay hitondratsika agnatiny hoe rupture et la refondation. Efa mipetraka ny gouvernement, efa misy ny mesure sy fomba fiasandreo ke rariny zegny atsika raha ohatra ka magnano ataontsika hoe feedback amin'le ataontsika hoe le fanjava voalohany commence ny tondrasandreo zegny ary nandraisandreo ny andraikitra. Ino ny raha regny sy raha hita? Ny raha regny dia matetiky ny fitondram-panjakana am'izao mivolagna fa hoe caisse de l'État est vide. Zany hoe zegny tsisy vola agnatin'le caisse de l'État zegny dia izoma zegny atreto mbola tsy endriky hitondrasandreo ny fagnazavagna hoe ny antoanto fa atsika ndraiky efa afaka miaraka mahita zegny fotony maro zegny mouvement na rano déplacé taregny tamin'ny banque centrale tsika regny tamin'ny fotoagnany fitondragna taloha teo ke mbola tsy endrika azahoantsika zegny le détails zo fa encore zegny reo mivolagna miconfirme hoe tsisy vola ato. Dia hitatsika koa zegny ny atao hoe fandraisagna andraikitra ataondreo agnatin'izao igny zo ty. Zany hoe maro amin'ireny responsable mitondra taloha regny no voasambotro ary indrindrandrindra miditra agnatina hoe ouverture ny enquête judiciaire. Mety mametraka fanontaniana atsika moa ave misy impact direct
am'le besointsika vahoaka am'izao niany zao io tagnatin'ny 1 mois zegny fandraisagna andraikitra zegny. La réponse est directement non. Tsara igny, tsara ny fandraisagna andraikitra. Rô olabo nagnaratsy pare, rô olabo misy compte à rendre amin'ny vahoaka malagasy, kanefa kosa le impact am'le quotidien le olo tsy endriky mipaka zegny. Ary zay mahatonga ny olo zao hoe somary tafisalasala le olo hoe karakory marigny satria raha niainga zegny ny problème ty tagnatin'le hoe jiro rano, io zegny le facteur déclenchant-nany nampidéclenché ity tologno ty atreto zany mbola tsy voava zegny. Zay tsy midika ke rô tsy nagnano, si magnano rô, fa ny tegna marigny zegny tsy endriky mamaly ny etaetan'le vahoaka am'le filany tout de suite hoe ny raha manahiragna izy niany. Ny raha manahiragna vahoaka niany dia raha roe. Voanalohany ny ataontsika hoe ny jirama, faharoe agnatin'izegny ny ataontsika hoe pouvoir d'achat-nany satria ny pidin'ny PPN idrika sara atsika zao ty ny vidin'iriny vary, menaka, savogno sy ny namany sy ny karazany regny akory ny afaran'izegny. Zay le asa alohan'le vahoaka. Kanefa zegny le action ny fanjakana atreto mbola tsy mamaly mivantagna zegny satria izy le volagna fanjakana hoe tsisy vola sahiragna de en même temps ndraiky olo mahita koa fa misy action le hoe fanamboaragna ro olo taloha sy ny karazany sy ny namany io dia magnano enquête fa atreto zegny mbola tsy endriky misy hoe ty volan'ro olabo nipody am'le olo zay nagnano nagnino izy ty natonga ty firenenantsika ty agnisan'ny hoe nahanitra nampahanitra firenenantsika io atreto zegny mbola tsy endriky navy nisy impact direct am'le filain'ny vahoaka. Ke mety magnontany am'izay nareo hoe moa ve firenena mety ho fahity hoe tsisy vola zegny agnatin'ny question, ino ary ny tokotro atao hoe ny tegna marigny ny firenena dia tsy mitovy amintsika le olo tsotra. Anao zao koa show io le terme amintsika Diego za zegny show tegna le show tsisy vola tsisy ataparata igny anao. Ny raha ataonao zegny mety mandeha mihindrana amin'ny namagna mangataka dépannage anao sy ny karazany sy ny namana. Fa ny état ny firenena na izy mivolagna hoe tsisy vola io c'est liquidité zegny no tsy mahampy aminany. Zany hoe c'est la liquidité, zany hoe la masse ny vola micircule agnatin'ny trésorerie agny amin'ny trésor agny sy ny karazany regny no ambany. Mais mety tsy afita ahifagna ny mpiasa sy ny namany sy ny karazany. Zegny le dikany. Fa hoe ny firenena ny atao hoe la caisse vide tsy midika zegny ke hoe fa tegna hoe en faillite le firenena. Donc ino ary ny raha mety atao zany pendant 1 mois zao? Anareo milorana solution fo anareo na dia tsy mitandregny na karakory fa zay andraisanareo izay mety fa zay eto io tanàna volanintsika iaratsika manana. Dikan'izegny adidinay koa zegny am'le kely mba fantatra mivolagna hoe zao igny raha azontsika atao tout de suite. Ny raha azon'ny fanjakana atao tout de suite dia mipetraka amin'ny raha efatra. Ny fitondrasana fanjakana io mitovy amin'ny un bon père de famille mitantana tokantragnonany. Zany hoe zegny misy raha tsy voatery ambesanao amin'olo agny fa anao tompony fo mavita mandray le adidy sy ny karazany. Ohatra zao ty priorisation ny besoin am'le dépenses zegny. Anao zao zegny raha ohatra ka misy vola aminao ataontsika hoe 100 000 francs. Io 100 000 francs io tsy avitanao raha jiaby ilainao fa amin'ny 100 000 francs io anao misoisira hoe sa anao andivanga vary andraiky raha ilainao andavanandra, soit anao andivanga t-shirt andraiky kiraro sy ny namany sy ny namany. Donc zegny anao koa olo mahay mitantagna ny famillenao sy ny karazany, prioriténao dia vary andraiky le besoin andavanandra. Fanjakana tokony magnano karaha zegny. Zany hoe limité ny fanjakana iregny dépense zay afaka miamby non priorité regny. Ohatra zegny reto indemnité amin'ny carburant sy canal sy ny karazany regny fagnanovagna hoe ino fety à gauche nino sy ny namany sy ny karazany regny zegny tsy priorité fa tokotro concentrena zegny am'le vola hely tavela hoe amin'ny priorité nreto olo reto le raha roe zegny voalohany amin'ny resaka jirama ary faharoe amin'ny resaka ataontsika hoe fampiakarana pouvoir d'achat. Maro solution efa nambaran'olo ary fa namezana momba hoe karakory ataontsika mirégler jirama, karakory ataontsika migarder le PPN mba ho zakan'olo. Donc priorisation amin'igny am'le donc frenegna na retardegna regny dépense zay atao amin'ny raha mety miambigny raha tsy mivantagna direct amin'ny fiainam-bahoaka fa miconcentré hoe ino amin'ny reto raha roe tya
no ahafahantsika mi-injecter vola le ao mba ahafany reto olo reto minino izy ty miala am'izegny fahasahiranana immédiate zegny. Faharoe tokotro accélérena ny fampidiram-bola. Ino koa zegny? Anao zao misy olona avy nampindraminao vola. Olo nampindraminao vola asa hoe anagnanao 100 000 fizy. Anao afaka mikaiky izy. Anao volana taminany nampindraminao 100 000 izy dia asa hoe après 2 mois izy magnefa izy aminao. Anao afaka mikaiky le olo hoe izy koa possible aminao contacte anao. Alfasa malakilaky le paiement ny vola anakahy fa za sahirana. Karaha zegny raha ataontsika andavanandro zegny. Ino raha tokony ataon'ny fanjakana amin'ny raha volaniko zegny? Ohatra, zao société ma 23 azon'ny fanjakana atao mihitsy no mangataka amindreo mba iregny impôt IS regny na IRSA regny am'iregny société regny dia ahafany vola azonareo atao ny paiement en anticipation. Zany hoe zegny ifandreo loloa zegny le vola. Karaha zegny zao misy groupement 20 andeha hisokatra. Reo nefa nanangana fanjakana trosa. Exemple anay zegny karaha ataony hoe rentsika affaire mombatika hoe misy ahereny fanjakana ao amin'ny impôt tsy ny fena. Azon'ny fanjakana ataony mivolagna amin'ny groupe regny hoe écoutez, anareo andibiana sy namany fa na tsy voaefanareo tout de suite le aherenareo iny fa mba misy échéance hoe na misy hoe pourcentage akeny kifenareo tout de suite. Zany hoe na hoe 30% no akeny kifenareo parce que atsika mila vola. Raha azo atao zegny niana aby mavita magnano zegny. Iny zegny ho an'igny. Faharoe agnatin'izay mbola agnatin'ny exemple zegny karakory afahantsika mi-accélérer ny dédouanement. Misy entagna avy eo tokony 48 heures au maximum entagna fa tokony tafaboaka ny tompony. Dikan'izay tokony en 48 heures olo zay raha tokony fen'le olo sy ny karazany sy ny nama areny vola midika amin'ny fanjakana immédiatement igny. Dikan'izay plus anao mitrainy am'le procédure ataonao hoe mila taratasy alaigna aty, mila taratasy alaigna ary, mila zegny tokony anao fanjakana afaka immédiatement mivolagna hoe miréduire zegny procédure zegny mba ahafahan'olo entagna io izany hoe sambo io koa fa navy eo manutentionnaire mandatsika i conteneur igny amin'ny port io donc à 48 heures tafaboaka ny tompony le entagna dans le sens hoe nagnefa raha tokony fena amin'ny fanjakana vola miditra amin'ny fanjakana zegny. Donc zay organisation fo baziny zegny. Agnatin'zegny am'le hoe accélération ny ino izy ty accélération hoe am'fampidiragna vola zegny. Regny ataontsika hoe société minière regny azondreo atao ny angatagna acompte hoe azondreo atao angatagna acompte hoe bon avancenareo keny ka compte amin'ny raha ty fa rabe. Iny zegny le deuxième point. Troisième point zegny fanjakana afaka magnano ino izy ty mangataka facilité de paiement fa indrindrandrindra fournisseur anany. Ino raha tiako volagna agnatin'izegny? Amin'ny facilité de paiement zegny anao zao zegny mandeha magasin ohatra mandeha Conforama ohatra andivanga anao congélateur na frigidaire. Ataontsika hoe frigidaire nividinao io asa hoe ataontsika 5 millions izy de francs. Anao afaka mivolagna amin'ny mpivady hoe ok za angataka 3 fois payé aminany ty am'le congélateur igny. Dikan'izegny azonao fampiasaigna sahady izy igny dia misy échéance mi-facilité anao ka ny fanjakana amin'ny fournisseur anany zany hoe am'le olo managna vola aminany azony mihitsy atao mivolagna zegny hoe ataontsika par échéance raha ty hoe ty akeny kifeko niany ty feko marais ty feko afaka marais dia am'izay fotoagna zegny zegny milibérer midégager liquidité izy agnatin'le raha zegny. Zay zay le facilité de paiement zegny amin'ny alalan'ny hoe échéance zegny. Ary farany fampiasagna iregny fonds mandry regny. Ino raha misy? Ny raha misy ane maro ane io matonga antsika mivolagna hoe loi de finance important. Agnatin'ny loi de finance misy vola zegny efa engagé kanefa ndraiky io vola engagé io zegny tsara tafaboaka le vola mandrimandro ao fozy igny satria noho ny procédure traîne magnino amin'ny appel d'offre sy ny nama sy ny karazany sy ny namany de tavela ao regny zegny mila récupérena zegny regny ligne budgétaire non exécuté regny na non consommé regny mila ampiasay fôtony amin'ny ministère jiaby maro raha mety antsoritiny afagna tout de suite mampiasa raha. Ary regny relikana fiarah-miasa amin'ny carton'ny Union Européen ino Banque mondiale iry Banque africaine de développement tout ça regny raha regny zegny misy raha hely pitsopitso no fotavela tsy afahandro atsika midébloquer le vola satria agnatin'le lourdeur administrative. Ary io ny volagnatsika hoe mila magnano le transition atsika agnatin'ny administration transition numérique digitale fôtony misy raha zegny tokony
dossier tokony miboaka niany na maray farafatarina noho ny raha jiaby azo mitrainy sy ny karany eto atsika tavela agnatin'izay zay donc zay regny raha jiaby zay zay ilayntsika am'le fanjakana volagna e tsisy vola ino raha tiako ipidiana agnatin'ny raha zay raha feny fanjakana tsy fahity fanjakana fo zegny problème tsisy liquidité izy be afany zegny migérer magnano le obligation nany kanefa amaha fanjakana izy managna outil izy managna moyen izy managna système izy afany indrindrandrindra mi-anticiper raha zegny mi-récupérer raha zegny ary indrindrandrindra afany magnamia le pouvoir d'achat satria maro zao olo namezany nagnano asa fanjakana nefa rô tsy mahazo vola kera olo bona nampiasa olo dika zay mety fa tsy voefandreo ka karaha manampiasandreo i karaha mandreo igny koa misy fianakaviagna mamondro tragno mandeha bazary mihina mampiana-jaza sy ny namany ke i raha jiaby zegny sy ny sisa zegny no mahatonga hoe le économie mila micircule donc rehefa miodigny rehefa mandeha ny vola agnatin'ny raha io amin'ny alalan'ny raha jiaby volanintsika zegny sy namany dia mahatonga zegny hoe le économie zegny na le pouvoir d'achat-n'olo zegny no manonga donc jirama andraiky PPN io ny priorité ny olo amizao io zegny mila angalagna solution ary mila misy impact direct mipaka amin'olo agny ka io ange amin'ny mpitondra fanjakana nareo mezagna sopapa fo hoe isaka région afaka midéterminer politique approche karakory afany mitondra solution aminany région dianazo ty haindreo raha marary amindreo karakory ataondreo mirésoudre hoe solution iapportendreo agnatin'ny raha zegny azovolo mpagnafitra entagna ao karakory fandeha raha jiaby zegny agny tokony hitondrasagna izy zegny de regny solution regny no raisiny mesure regny no apetraka miaraka am'le rahantsika jiaby taloha regny ka noho izegny zegny raha ohatra ka hoe fivolagnana andeha hitsakaraka hoe za tsisy vola mandeha atsika toujours tsy miretourner amin'ny capacité tsika iny le force de frappe atsika zay nanagna lova nanagna toetra ratsy hoe misy problème mila mandeha magnano rabosy fo zegny fo zegny raha io le toetsaigny le fagnanaovagna rabosy ty io mila miova hoe magnano rabosy mandeha mangataka gosy mila mirabe meza vola zay manjary rabe tsy agnifanao non atsika tsy maintsy ho sahiragna kendriky ça c'est sûr fa aloha zegny le fahasahiranagna atsika igny ametatsika force vaovao baka tsika lasa autonome indépendant amin'ny raha jiaby ataotsika fa tsy zo solution sasany hoe anao zao miala aminaraiky ato andeha lome aminaraiky ambadika ry tadidiva fa ny firenena jiaby ny firenena mandroso roa io tsy solagna amianao raha bojo zegny aleva amin'ny fiainagna atsika andavanandra fo anao zao koa nila magnangy aza mieritreritra anao ke hoe bojo zegny tsy maintsy misy raha fitakina aminao contrepartie zay ke zegny ivolagnina hoe ajanonjanona amizay le fandaniagna fotoagna andeha hoe rabe mila reconnaissance itaky vola atsika mila miréorganiser autrement atsika mila mifampitandregny mila mahay mifame ary mila tsy mavozo mangala le décision sarotro etsika ny raha marary atsika etsika ny fanafodiny ary fanafodiny avy amitsika ao ihany ke ino zegny tsy andraisagna andraikitry agnanaovagna raha zegny tout de suite ka aminakazy igny ny fomba atao zao io mandeha miarrêté olo à gauche à droite am'le rotrana raha tsy manjara aby ro sy ny namany ce qui est bien kanefa le volandreo tsy mety aby atsika koa magnano zegny amin'ny raha jiaby volanintsika zegny amin'ny resaka PPN amin'ny resaka hoe jirama io tafaboaka ny bôle tsy mila kory hoe ninnininy fa atsika magnano contraire an'zay zegny atsika mandeha misaramboka am'lomay mandeha magnano rabosy partout dans le monde kanefa raha tsy mety mahavantsika fa torola bonga tanao rabosy hoe izy mila mizako hoe ino raha mba ahazona agnatinany ino le tanjon'ny namany sy namany ke karaha zegny izy ravako aby le bilan zegny atreto misy ny raha hita mandeha fa mbola tsy endriky mamaly ary mbola tsy endriky mamaha ny olagna ny vahoaka zay manahiragna izy niany matomboko dia ny hoe jirama sy ny ataontsika hoe problème PPN agnatin'ny pouvoir d'achat ary hiditra sara atsika zao io ho sarotro zay ke namezagna anareo igny tandrinesanareo izy tsara tsy tandrinesanareo izy mbo tsy magnino fa saby zegny io tandrazagna eo ambonagna ary aragna managna zay dia mandrasa fo ny ataony ary magnamia tolo-tagnana ho an'izay maharegny mahazonono hoe tokony mba mety misy raha volagnindrolo aby ty koa zay azo tandrinesagna sy azo atao tsy farany mahay ndraiky fa ny hely mba hay zay tsaratsara atsika jiaby bon week-end atsika ary mirary week-end sambatra ho atsika jiaby velome